V-E-N-I. Mirovozrenje, odnosno dohrišćanska vera drevnih Slovena, bila je zasnovana na znanju o kretanju sunca. Mi znamo da je to danas kretanje zemlje oko sunca koja rađa godišnja doba. I to je u stvari kolo, to je taj godišnji ciklus kretanja zemlje oko sunca, odnosno to je kolodar, odakle je potekla i reč kalendar. U drugim naukama se objašnjava da reč kalendar potiče od rimskih kalendi. To su datumi konkretni u hronologiji u toku meseca, međutim, očigledno je da reč kalendar potiče od reči kolodar, jer godišnja doba i nastaju upravo tim kretanjem sunca. Za zemljoradnju je to strašno važno, jer je neophodno znati kada sejati, a kada žnjeti. Kalendar je prestao da bude tajno znanje. U nauci se objašnjava rimskog prava da je stalno menjan, a u stvari on bio tajno znanje tih kolovena koji su na osnovu tog znanja vršili veliku ekspanziju i objedinjavali sve prostore gde su u stvari odgonetali kada treba sejati, kada žnjeti. Istovremeno je znači zabranjena upotreba kolovenskih azbučnih znaka. Međutim, kad je zabranjena korišćenje azbuke, onda je taj osnovni element koji vidite, ja sam ovde prikazao samo kao slovo U, a ono u stvari nije kao U, nego je polukrug koji označava sunce i duhovni odraz sunca, odnosno jednu malu liniju koja ide ka dole. Oni su smatrali da sunce sija, odnosno to kolo se kreće i duh Boga sunca sija i daje život na zemlji, što je u naučnom smislu do dana današnjeg ispravno. Jer ja kažem da su koloveni raseni, odnosno oni su sebe nazivali raseni, odnosno rasi, jer je to značilo rod prvobitni. Međutim, u tom smislu to je relativan pojam da li su oni rod prvobitni zaista, ali su moguće, znači, ljudi koji su preživeli neke klimatske promene i izgubili pigment, jer oni su svi bili svetle kose i svetlih očiju. Znači, u tom smislu ja ne a priori tvrdim da su oni rod prvobitni, ali su oni po nazivu koji su zadržali i opredelili prema svom mirovozrenju zaista rasi, odnosno rod Azi prvobitni. I odavde jedan fenomen da iz one zabrane da se koristi znak sunca i znak sunčevih zraka koji daju život na zemlji, proističe da odnosno ras koji sija, nastao je ovaj pojam pisanje rosija, jer se taj znak više nije čitao u izvornom smislu kao raz, odnosno rod az prvobitni, nego se čitao na nekoliko novih načina. Iz toga je proisteklo i čitanje kao rasija i čitanje kao rusija, jer se polukrug i taj sunčani zrak i znači i izgleda kao ono što sam ja napisao U. Sloveni su sebe nazivali raseni, senke sunca i koluveni, suncu rod, jer sunce se kreće u tom svom cikličnom kolu godišnjem i rađa venac, odnosno rod slovenski. Naziv azbuka potiče od obredne azbuke koja se nazivala Kurilica i ne potiče od Kirila i Mefodija, jer je bila napisana, njome napisana bila čak vizigotska Biblija, koja nije sačuvana normalno, jer bi se bilo jasno da je to sve to ostalo što je posle pripisano Kirilu i Mefodiju. Jer Ćirilo i Metodije da su izmislili ne bi veličali prehrišćansko božanstvo Svetovida, gde kaže az Bog i ja Bog vid, govorim dobro je živeti na zemlji, az buki vedi glagolju dobro je živeti na zemlji i tako dalje. Međutim, ova vera se drevnih kolovena očuvala i dan danas u pravoslavnom hramu u konstrukciji kupola pravoslavnog hrama. Jer vidite, pravoslavni krst je ravnostran i označava u stvari dva solsticija i dva ekvinocija i taj kolodar na kome se i bazirala ta drevna civilizacija. Isto tako, ruski pravoslavni hram ima 4 kupola oko centralnog kupola gde su upravo to
monoteističko božanstvo koje ima svoja 4 obličja i koje se pojavljuje istovremeno u drugom aspektu i kao Triglav, poznati slovenski bog. Ovo je Uspenski sabor u Vladimiru, gde unutar hrama, nažalost tamo je zabranjeno snimanje, ima puno tih elemenata kretanja sunca, odnosno kruga koji se kreće. I vidite, to je srpska kapa iz Crne Gore, gde je upravo ta kosmogonija drevnih Slovena i iskazana. Mi danas govorimo da su to 4S, a u stvari to uopšte nisu bila slova, to su bili ognjila, znate, jer to su te 4 faze u prividnom kretanju sunca na nebu. To su 2 ekvinocije i 2 solsticije i to je ta tehnologija kolovena, jer vidite ovde je potpuno izražena kosmogonija Slovena, što u naučnom smislu je daleko potpunije nego što je to grčka mitologija. Jer kako su drevni Sloveni gledali na nebo? Gledali su vrlo prosto. Delili su krstom nebo na 4 dela i tako pratili kretanje sunca. I vidite, na svakom od ovih monograma, bilo kako da je izraženo, ovi krajevi su malo izduženi, što pokazuje u stvari dinamiku kretanja centripetalnih sila koje su veće i to je u stvari kolo koje vidimo i ovde u ovom srpskom znaku. Ista kosmogonija je izražena u pravoslavnom hramu i u tom smislu pravoslavni hram jeste hranitelj, odnosno čuvar pravoslavnog, tog pravovernog kolovenskog znanja i dokaz te drevne civilizacije koja je istorijskim pučevima, zabranama, prevarama zabranjena i u vreme renesanse zabranjena i sve što je bilo kolovensko u toku renesanse kao kompromisa i pod uticajem inkvizicije je pripisano Rimskoj imperiji i pripisano Grčkoj.